Yada se yamwa kwa benen so biem Adom TV bedwam yada se pa wa woni yen hyase ahomache no abepim le no yada se na nati wo atitu asante dwaben ho no obutu obatan wo hwesi ya na nati wa wonkwaso na chia me nana no ma me wai koso afeed no munye dudu ya mi show eni obi bia na na yaba bedi nkomo afa ye family planning ho fi se family planning week e ka ho asema na obi ka ho nsem bebre enne sima kakra ya wo de be ma ye bewie no wa hu se ene ese mekoye pa wonye ready for award dodo a misro family planning eno na wosa wo ye ene nya wo no nko ebo ho ba free enyarewa ahodo obi nso ho condom no hye no eno nyina family planning wa wo sika sam wo form so wa 5 tinkra na wo ha wo mo the pressure to nkra no so yentie so ye ba ko na amoawa ko back no mo ensa emoawo enye foforo eni obi achi nga se na yiye wa yekese na yiye ye na wa yesi ehsono no ena hsono me ko na wa ne wo nkotena se ne ni nkomo mia mi senior ena abahaya ye ne no ba bedi enkomo Helena Soa ono na deputy chief nursing officer Accra Metro Health Directorate e wa ha anope nkomo eti seye ono yen ba beche oba pa ye mo akwaba ye da se pa umre no wada age e de se de odi umre so ye nkoni tew emfa ma ye na this year family planning week ni theme no ye dia me da se anope mechia etiefo ene ahwefo nyina na masanchia director for family health Dr. Brightson ene family planning program head Dr. Doris Amata Few omuna omwa soma cinema no pay yedi enchechimui ebramanfo na this year theme yedi celebrate family planning week you know yes empowering choices strengthening families for Ghana's growth the tieni say family planning umma hokeke ema yenka say be fa tablet ana se be shejadel ana se be de edisha wudimu uba ye ma wo nchirechiremu se de ni nyina eye adwuma se de emredodo a ebe ye adwuma kosi bibiara ewo ye be kan se ni side effects ye kire wo niam bia ebetumi abase ebetumi esi ye kire wo ni nyina na fe ya ma wakwanyan se wankasa uhwe wabra bom wadwuma yomu ni wasetena mu no emu ne wo he na wa uhwa ebeboa wo san twuse awie krampo na yesa esa de wo famu biom ne wa twuse say beginning no ya mo nchechemu ni bebre enti bia na bia abo afa wadwum kakra enti dia ye kan nyina ne wo san twuse be san ni wakomu biom se ne bia wo abehu say ampa wei na ebeboa so we afi ne kan say we want to empower ye pese ma no ye hye wo muden no mo ankasa egira wo na se kasa say na me pese ma brabo eye okay em say o family planning ye wona hodo bubo bi so ni ye nhwe me da hase bebre se de o kan ye no family planning ye wo tablet a ye fa okay enu mpo no ye wo obatan wa ewie a enche bi after 6 months ho no mu no ye wo de offer ene ne a wa che enu nso de wo ho nti ni nyina bi wo ho ena afi nso ye wo de edi hye ye nsa no enu nso wo ho ena ye wo condom almighty condom ye wo made ye wo memmade ne de adane yi na de tie ni say condom ye dual eniema ahoro mienu ebo wa wo ho ban na afi nso enam nyarewa ebo ye ho ban fi ho enti ebe ho behia say obi akra mpo no wo fa any other method o di condom be ka ho se ne be ya wo be sure say sempo partner no wasesam a wo bo ho ban afri nyarewa ho em say no kra no wayi no kra da bi no mo dwen say family plan no ye awo etiti awo ntam nko a but say wa me ye hu say nye awo ntam tete nko a enye awo ntam tete nko a family planning e won fa so bebre o tete wa awo ntam no e ma wo oba no onya ahoden etumi ye wadwuma awo bebre no wa obeji atomo say unyima widie mu sisa obi wo ho oye slim obenyi mawie no na sabi why times 3
enu sa no che say wo system no ebeye dwuma bebre enti no family planning ema oba na honden utumi kɔ we dwuma so utumi kɔ edwuma no che say wo benya mfaso sika ubetumi e de ahwe oba onko school ukunu trebi na wo so de bi so se ne be ya pressure mafie enu sa no asomdwe wo fie eni je wo fie wo da utumi da eso da ye pa wo sɔre a wo se medwuma me ye me de fa ha ebeye yie afen so no family planning ebo yen kwa ho ban especially a man no awo bebre said them can begin expose yen to a lot of changes in our body ebi wan hwe ya na edi owu akoba yen pesa enyama ya na edi areho ni problems eba esa nkwala ne ye gya wo mo adeja obi ani ho so wo masene enti ebo yen kwa ho ban afen so at the end of the day wo community wo nsu kakra wo obetumi a contribute ama community na tumpon no wo community ekoso at the end of the day na Ghana enyina ye etupon ba ye hu ni say ebi mu dwi say family plan ne boarding etua me da se bebre say the oka ni say na amanfo again uko all public health facilities me kire ya receive bia government e so ya sene no family planning free free ye ntua kapre na to the bia private facilities no omo e bia okoji wo government facility now or the lorry fare na economy ni ade ente no ponu kwa bibi kakre bi wa 1 cedi 2 cedi bi a omo de hwehwe omo eyinim ente family planning uko all government facilities are free yentua why na was all family planning me da se ema ni mama nyina family planning ebusua ade ente o so bia so mu bi ente wo hwe ema na ana ebusua ni nyina every 15 echo whether reproductive age no obi biara ideally unwari ya also abstaining that is for youth no also abstaining na ebi mu wo ho a said okay no obi esu no bia ni hormonal influence obi ani said you react obi betumi ahye ne ho so obi abstain obi nso ntumi ntinia won tumi no maintenance entie amanfo ano enka se wo ma oba ne koye family plan na wa ma na say wo hye ne di mom so enu mom so obebo ne ho ban free enam nyarewa ene empenyi emprowanyi sen ho eboa pa enti na can say ma vulnerable oni bi bema bi kaso bema ni sika this one ne dancer nkonkuma mu no ne ade na Ghana Health Service mo ye because we hu about am ba ko hye na chi na ba ko sa hye ne yem ana onye adwuma bia na adwuma ye bodwo nketewa bi then na mo ye aboa wo mama safo no so I family planning ni bi me da se enti wo hwe Ghana Health Service ye adwuma ye die no ya decentralize enti no adwuma die no tena health facility nkwara na kese mu pe debi ukọ enkrasi nyinara wo be hu se ya ye share brown bi se akwa midwives kwa ewo community chiefs zones nti ya tena ya shemu nti adwumadie no ye de kọ enkrasi baby biara nti ye nam wo be hu na nurse home visiting bag na commodities ni nyina bi wo family planning methods ni nyina bi wo except ni ya de share awudie ni mu an no de ntumi nye wo fie na ne aka ni nyina ebi wom nti ye friend no doorstep ye de ba wo pona no pe na ya cheche mu se de ye adwuma nti no enti na afi adwuma de enti na ye timupo a ye de esisi no empowering choices nti wo so oba bia rafa ho gym na bo wo nipadua ho ban na nya ahoden fa ye adwuma fa bo wankasa ho ban on say utumi ye adwuma wankasa utumi provide nyama ehia ho kakaka you have that confidence wo so sorry a won say me your boss ma me gina me nanso debi so ba wo perception no wo ho nti bebre mpeso ombaye even in rural areas no kra omo a in quotes omo yard for kra mpeso obaye because oye obaye kese oya ebi oso obaye o menses no ense da nkoyie no ni ade den na mo ka kire ye because some mates no wo no e kama pa vero abe obolo the menses no e ba ba ko 2 months ama sade no ti den e be ya fa ho me da say e ha adwen pa but they can say family planning o say oba infitiase na ye ma wo kire mu nti sa nya ma we nyina me fitiase se me kan say e bi wo ha nsusu so bia wo mpe no enu na ba enu sa no emfa ntena fie sanfa bra
facility akwa na say bia we fi baby a wo no kwa betumi akọ any government facility aye provide services bi na wo no mo akosusu yes sama enye chinchina chi say wanya ye wait no debi na mema no so ya na me say mema na ema no ka say me kunu se ma menye den na ebeye na mema no so beti ase say we no enye ne personal ade oba no na debi na onlu so hwe rather no be gani bibi because na obetimi akọ animo without fear of pregnancy bia then ye ka che mema no so me da say enti sisi a health service dwumedi a ye die nyina oba antenatal child health service labor ni ade ye sisi a ye we are reaching out to a member no so baby form ho njim because ebusua no enye oba no kwa dia ba ni be ma ni nyina enti member ye hia omomo a support on say bibia ye si ti ko enko agina enti be ma no di na adwen kan akosua family planning said ye cheche mu feel say ye we a ebeboa na afen so wo be ma no nso no na ye be stress unko ni na mafichiri sempo eba ne se ebia oda ye na da esunu de ukopie ba bia condom wo ho enti fa bo ho ban afen so so hwe na ebia abusua no said ya mu plan ya mu hihye ye no baako mienu miensa na mudedu na mu pa be ma no utumi ekotwa so oba nso tumi ekotwa so ni nyina bi ewo ho that's it enfo nsi ha edidi ye said na de waken akoyasum Mame Helena Soa, Deputy Chief Nursing Officer, ya Wakra Metro Health Directorate, na ni edi nkomo nti me manu titiriu. Muntie ya so pem na ye nyina ye boya ho ba. Obewi obaka se oba ne beka se onyima na wa mo ho ban na wa mo ho ban. Enso oka so okoye wonu wa bo nsema gu ni tirima na nye mumyenye. Condom ho so amoso mo mpe condom. Nti se obehye we bio, o de behye na wode na no na tablet na obedi so anum ni ya. Nyina na ye boy ho ban waka kire ye so wo ye na wo hwe na enkoya bra back no mo sai ensesa ne ememu dan se wo begya kura na afi wawo 6 months wo se ko hwe na wasa anyima kura na chi na beda ne ohaw wo ma ye family planning na mo aye pa ye kwa ba ye ba e beto so